Жақсысызбы? Денсаулығыңыз жақсы ма? Свет тамыз қойсам болады? Мен Медер, қандайсыз? Жақсысызбы? Не oldu? Ұйықтап аттыңыз біле? Денсаулық қантты? Жақсы элеби? Жақсы эле. Чоң ата кече кеч келип айтып кеттим элем го, эртең больницага барабыз деп, а? Кеттик, уж больница бизди күтүп атат. Бисмилlah. Арықтай түшіпсіз, а? Емеңіз қаяқта галошыңыз? Аяқта екен, а? Не чала бұл алдыңыз? Өзіңіз алдыңыз бі? Ече иініңізге айтпапсыздар тазалап бердім. Kızgın yok. Kola verdim. Allah koysan. Kaçıncı razmer galoşunuz? Galoşunuz. Masınız seçili koyuz bolsa, çekip duruyoruz be. Taştap koyuz bolsa başka jemper alabız, yukarık. Çoğun ata, oynakçanı çıkarınız. Ayakta ısık, bekir bunu ayakta giymeyiz. Amma Yemir beni sedeki bese. Köp kiyim kirgizbeydi de, жылу. Köp kiyim kirgizbeydi, mындай жеңилирээк kiyim, жаңы азыр алат элек да. Şu az men başka jemper alam. Çöltöңүздөгүн көйнөңүзгө бирдекеңизге салып алыңыз. Ток кайерден сурулат чоңдук? Оңузга бул капелька салып атасызбы? Не öyle? Ana. Çoğdum. Капелька çoğultudasызбы? Капельканы коюсуз го. Saatiniz sağlam olunuz. Doktordan Жазып беришкен бе? yazıp verdiğin derler. Ne olsun o paketteyin ne? Ya kızım yok ya. Ne olar? Onun da turat. İşte test bu arada çoğu da. Ne olar mı neyleriniz? Ne olur söylesin. Ol giyimli hazır o yerden alalım bir sabah. Başka nerseniz yok ha? Satamız olsun jengileken. Svet döçürüm ha çoğu da. Bu toktor sürüp koyun ha? Ya. Yerin boyuna nesi yok öyle. Organ dillerinizi bir kayıt görseniz bir kuraç. Aslında kaçıncı yılımız oluyor? Yerimden şunlara mahsusça. Esimde olarak koyuyor. Sen de bunun oğlu şu deneme talkaydı. Nasıl uzak duramın bir yeğmeseyin oğlu var. Şunu neyle
Mükaffatı olsun gerek. Sıkacılığında şart koyuverek. Anan o karaganda zaten şu sonluktan da oğlu var. Başka deneyini daha fırçap getiriyor da o bir yerde durmaydı oğlu. Sözsüz deneyinin başka cevaplarında özüne alış gerek. Şu ne getiriyor da çoğun nem 2 yaşgacha baqqan ondan keyin men qarovsiz ele qolganman. Men mana shu Jalangkut Amir'de 50, 56, 57 gradus soğuk kışın günü yalamaç. Şımbası natiz eder. Hatta kiyim yok. Kırdan bütün beni tepkileyip жүрüp, kardın içinden o otun tağıp, otunu alıp ölüştürüşüme karavaydı. Şuntup жүрüp, bende revmatizmden en küçük görüşüyor. Bunda ben özümle Наладили 10% проходили интенсивный болғандықтан. Излечение массаж 10% дармада бөлінеді. Егер 10 күн жатса 20 күн болып тұрады. 20 күнде 2 күн соңғы шейін дарылар ішіне кіріп кетіп, ішіп келіп дарылар полностью сетеді. Қайсы дарылар кеткенше. Осылар 2 күнге шейін бесплатный болып, 2 күнде қанша соң ашса, ошоны дармадан көрсетеді. А егер 4-5 күн жатып эле бизге тест болду алып кетебиз десеңиздер, кайсы анализдер болсо, бизде болсо баардыгы оценет. Түшүнүктүү болду, э? Rasa sonunda Maskesiz. Ben bu birinci o dopunu gel. Bismillah. Kapak kolayca. Topu. Turalım ha. Çak ha. Masını seçeriz. Bez ması diyoruz ha. Ha? Ması diyoruz abi. Ha, turalım mı? Formalarda bir çayla Matayın şu boyutunda zaten şu yerde bir yetişiyor forma. Dost etmesi canlı olcumuz tut olsun. Şu больницаға ötküzde bir avını жатırganбыз da. Жалауаттан 65 yaştan Hasanbek деген ава жатырганбыз. Ол чоң ата баспай келген. Өткенде сізге айттым ғой, өзі көрбөйт, құлағанша ұқпайт, путты баса албайт, зарасы тоқтой, шлангадан сыртқа шығып, шүнтіп
Жанындағы сыздатпай қатты ооруп келген. Кудайга шүгүр ошол чоң ата бүгүнкү күндө хатонок менен акырын путка туруп басып мына ушул жерден чыгардык. Жакшы жыйынтык берди. Жакшы карап беришти дарыгерлер. Ошого сиз дагы кече Орозонун аягында кичине сыркоолоп калганыңызды дароо убары менен ушул менен больница менен сүйлөшүп, дароо жаттырайлы, бир курс лечения кылайлы анда эмесе деп, мына ушул жерге алып келдик чоң ата. Aynen. Чыгарайынбы жогору? Кичине жогорулайсызбы? Эмне жерде сүрөттөр бар экен да. Ладно, сиз тикеле барды бар мына. Бул ылдыйга чөктү. Бул жогору чыгарасыз. Кырат жогору көтөрө турумсу. Көрдүңүзбү? Мынакей. Кайра ылдыйга чөтүргөн болсоңуз, кайра ылдыйга чүрөсүз. Тамагыңызды келтирип берет. Чоң ата. Мынакей. Жерге тамагыңызды берет, кадимгидей. Жерден тамагыңызды иче бересиз. Тамак ушул жерге алып келет. Азыр эгиндей болуп калган турбайбы? Ажыткан мунун ичинде чоң ата. Нергесекке деп басып келесиз. Я. Жүрөгүңүздү тартып коеюн, а? Жактырып. Я сіздің врачыңыз қалса. Ата күнді басқанда орбайбы? Azıp duramam. Ор басып қалатында қайра? Başlayalım. Çamanda şu kalkaytta. Kokusunu kalmak. Bir çumada kaça çok kalmaydı? Esette verdim ben. Çok tez kalmaya bıçak. Unutup kalarsa hayran çıkarmaydı. Unutup kalarsa çok gün sayıda yani. Tez kalmak. Tez kalmaydı. Kaça vakit çözmek? Жүрөөрүз bir günde. Bir iki minut doğrup durup kat doğrup bana yine basıp kalardı. Köyde şu kolum düşürdü. Siz atlasın? İki taraf okşaş mı? Uzakta az sevdi. Da, başka yeni çeşit fırsat bulalım. Sen böyle çıkar. Emir, daha güzel oldu. Daha güzel oldu onun için. Göz açıyorum, göz açıyorum. Gözüm artık. Daha bir faydalı kes. Kaşık karmağında titreyip. Çöntürmende açın. Yıldırganda titriyelim yemedi. Girebilirsem girelim. 10 klas girelim. Anam
Gözümde de zergip ketkenden yangi dağlı içerim. Dikkat aksiste. Жардам берүү? Adam haligi sveça salamın. Emin yardımda köp keçigip beredi. Но сүйлөгөндө кыйналбайсызбы? Yok. Яғешке қарап, сіздің дарылармен, емелеріңізді қарай, ауырған нәрселеріңізді бұяққа айта бересіз, меңіз бе? Ha? Мәселеңізді айта бересіз. Азыр кардиологқа түшіп, жүрегіңізді текшертіп бересіз. Алардағы айтатқандар жақшылай қойсаңыз. Özüm olsun. Burada 65'e yetip duruşu eder. Hazır 50'ye düşüp 48-49 olup kalan. Мату, мекендештер, ассаламу алейкум барыңыздарға. Азыр 90 жаштағы бетон гаражда күн кечирип келген Раджап Чоңатабызды Ош шаарындағы Кыргыз-Түрк эл аралык клиникасына алып келип жаткырдык. Жаткырганыбыздын себеби өткөндө орозо маалында, орозо кармап атканда, орозо бүтөрүнө 4 күн калганда ушу сырт болуп ооруп калган экен. Дароо менен келип бул жакта врачтар менен да сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшүп алып бүгүн алып келип жаткырдык. Мынакей азыр невропатолог эжебиз өзү текшерип көрдү. Эжик азыр Чоңатабызды барып көрдүңүз. Ошол боюнча бир айтып кетсеңиз. Биринчи орунда биринчи келгенде эле проблемасы бетинде оору бар экен эле. 6 жылдан бери бизде медицина тилинде невралгия тройничного нерва деп коет. 6 жылдан бери бар экен, бирок буга чейин эч лечение алган эмес экен. Андан сырткары болезнь Паркинсона бар экен, бирок ал деле буларга чейин эч жерге көрүнгөн эмес экен, өзү деле билбейт. Андан сырткары дагы жүрөк тарабынан да проблемалар бар экен, аны да биз кардиолог менен бирге чогуу карайбыз. Катуу ооруп калып бағында келген өзі, барды да өзіміз айтқандай больницаға көрінбей жүре беріп, топталып, азыр жүрегімде қарлықтың да берексен, оорысы да жүріп жүре баштағанда. Шул нәрсеге бір жақшы қарап, жардам берсеңіздер, чоң адамның дуасын көптеген инсандар алып жүр. Құдай тағалам сізге бұйырған екен, азыр сіздің алдыңызға келіп, сіз де аралап берген тұрасыз, Құдай қаласа жақшы жылыш қылып, жақшы бір жардам берсеңіздер, соны бұйырса. Врачтар менен колунан келген жардамды берүүгө биз даярбыз. Рахмат. Дагы керектүү нерселер болсо айтып деп неме барасыз, э? Рахмат.